Dumela mohira o mara taba tsa Sesotho ke mo le Triforce Ntsolengwe pele re qala ka dihlotsa ditaba. We've also said to them that there are going to be some cargoes that are going to have to move on Monday, whether we like it or not. Mekgatlo kgwebo e tshwenyehile ke mohwanto ka Mantaha mme ipiletsa ba hwante ho hlompha ditokelo tsa batho ba bang. Hilal good coach, good players. I said it before. So we take the point and we move. Dipapadi ligi ya bompudi ba CAF Mamelodi Sundowns e ho Group B le Al Hilal di bapetse ka hore kana ka ntlha sehlopha thapameng ena. Lekgotla le phamela Gauteng le qhadile kopo ya DA ya ho phatlalatsa mohwanto wa EFF wa ka Mantaha ile o se molaong. EFF e betse e batla hore ditshebeletso tse nkuwang le tsa bohlokwa di ke tsa ameha mo ga o betse tsa kgoletswa hore mo president Ramaphosa a itukole mosebetsing le ho fela ha kimollo ya motlakase. Tero le khotla e tsuleng ka jeno EFF e thibetse ho ka kwala dikolo mabenkele le dikgwebo ha mmoho le mebila e betse hape e thibetse hore e se kgothaletse ho kwala ha diporo tsa diterene hodima moo e thibetse ho hlohleletsa batho ho ba le kabelo boipelaetsong bo sa ikamanya le molao ha mmoho le kgothaletsa diketso tsa merusu. Mo president Cyril Ramaphosa o ntse kgoeletso ho mekgatlo ya setjhaba hore e ipope ngata la nngwe ho thusa mmuso nakong ena eo naha e tobaneng le diphephetso tse ngatanyana tse ka leqeme la mesebetsi bofuma maemo a hlokang tekatekano ha mmoho le kgolo e monyebe ya moruo. Now gathered here in your various organizations, we recognize that many of you through your various organizations you have been waging struggles for the rest of your lives. Some of the organizations have existed in the 80s and some in the 70s. And one of our participants here from NAFCOC, they've been involved since the 60s. They've been involved in the struggle to make the lives of South Africans better forever. And I welcome that, and this is what I really applaud. Mekgatlo ya kgwebo e le lekgotla la dikgwebo la indasteri Afrika Borwa, lekgotla la dikgwebo tsa batho ba batsho ha mmoho le mokgatlo o tsamaisang thepa ka diterene e ipiletsa ho bao ba dilong ho ba le kabelo boipelaetsong ba ka Mantaha ba EFF ho hlompha ditokelo tsa batho ba bang ba batlang ho tswela pele ka mesebetsi ya bona hore ba se ke ba etsetswa ditshoso. We've also said to them that there are going to be some cargoes that are going to have to move on Monday, whether we like it or not. You can't stop everything, and some of those are potentially dangerous in terms of having an explosive nature, for want of a real word, like petrol and diesel and oxygen going to hospitals and clinics and things like that. What we are condemning is the call for a shutdown, which in essence is beyond the normal constitutionally allowed protest, because it plunges communities that are not part of the protest into a state of anxiety. Basically what we're expecting from the EFF, not to interfere with businesses that are not taking part in the protest, and then they want to operate like normal. And we urge the law enforcement agencies to actually perform their duties diligently. Sepolesa sa KwaZulu-Natal se tlo beha dibaka tse mmalwa leihlo le ntjhotjho ho lokisetsa mohwanto wa EFF ka Mantaha. Letona la sepolesa Bheki Cele le moifo ba hlanka ba ka sehloohong ba lefapha ba etetse KwaZulu-Natal ka jeno. As you march, you don't interfere with the people that want to go to work. You don't interfere with the people that want to go to school, though I know that schools are closed. So when somebody says has managed to close the schools on Monday, will be lying, because anyway schools are closed. You don't interfere with those that they want to go to job. You don't interfere with those that they want to open their shops. Fortunately, all tax industries have said they will be operating on Monday. Those both national associations and local associations, as we've spoken to them to say they are operating, they are working. Therefore, anybody who stops those taxes, you make sure that those people don't do the thing.
Ho sa le jwalo EFF Northwest e re tla sebedisa mogwanto ka Mantaha ho ipiletsa ka maemo a mabe a ditsela le bomasepala ba province ba sa sebetseng hantle. E re e se e hlwaile dibaka tse 150 ho phatlalla le province mo ho tsona e tlang ho kwala mebila e le karolo ya boipelaetso. EFF ya re kwaletse dikgwebo di feta 3,000 makwalo go di itsisi ka ga letsholo la go emisa ditirelo ka mosupologo. We have further identified more than 150 gathering points, which are our roads in the province, where our people will be gathered, and we'll make sure that we close those roads on Monday. Lekoko le ngongoregela le ditsela tsa province le seemo sa dimasepala. There's no even a single municipality in Northwest which is functional. All of them are dysfunctional. We have a serious challenge of water in this province. The level of unemployment is skyrocketing. Federation ya mekgatlho ya badiri SAFTU le Socialist Revolutionary Workers Party le bona ke karolo ya ditshupetso. Mining sector, engineering, constructions have dramatically restructured their own environment because the small and medium enterprises could no longer sustain. I'm from the village called Majamansu. It's just near the town. But if you go there, there's nothing. There's nothing. 80% of community members there, they are not working. But they are the working class. Khabagare kantoro ya tona kgolo ya Northwest ya re go tla netefadiwa fa go nna le tolamo ka mosupologo. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng. Dihwai tsa Free State di re di utlwa boima ba ho kgaolwa kgafetsa ha phepelo ya motlakase mme sena se beya bophelo ba tsona kotsing ka ha ka nako eo ho se dikgokano tsa mehala diketso tsa bonokwane mapolasing di eketseha haholo. Di re lekala lena le lahlehetswe ke diranta tse ballwang ho dimilione tse 400 dikgweding tse 3 tse fetileng. Ditlolo tsa molao di ntse di eketseha dipolasing mme maemo a ampefatswa ke ho kgaowa kgafetsa ha phepelo ya motlakase. Borapolasi ba bang ba kentse mekgwa e fapaneng ya ho thibela ditlolo tsa molao empa ha motlakase o kgaowa ho tshwana le ha ba sa etsa letho. Motlakase o tim ntho le nngwe ya tim. Ha ona signal, ha ona next. Ha ona camera e sebetsang, ha ona next. Me safety ya rona itsetsing o pole rona re dula kwana na thute kwana mo e ka re la re hoeletsa ona motho a ka ba rutla. Tshebetso e a ema dipolasing ka lebaka la ho kgaowa ha motlakase mme sena se baka tahlehelo e kgolo dipolasing. Ba bang ba se ba sebedisa motlakase o fehlwang ka mahlasedi a letsatsi empa ha se bohle ba nang le monyetla o ka ha ditjeo di le hodimo haholo. So a lot of the farmers have put up Wi-Fi boosters and stuff that they've at least got a network around their farmstead. But if they will need to communicate to the police or need to communicate with neighbouring farmers, often the cell phone towers are down. Batsa temo Freistata ba ipileditse hore ho etswe maano a ho thusa borapolasi. Ba bang ba dumela hore diphephetso tse teng tlhahisong ya dijo lekaleng lena la tsa temo e tlo thefula bareki. Makhala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Dipapading Al Hilal ya Sudan ba petse ka ho lekana ka ntlha sehlopha le Mamelodi Sundowns Al Hilal Stadium thapameng ena. Sephetho sena se beya Sundowns dintlheng tse 10 ho group tse 10 le motso group B ha Al Hilal yona ina le dintlha tse 10. Atar khutlela lapeng papading ya DStv Premiership Sekhukhune United e ba petse ka ho lekana ka ntlha sehlopha le Chipa United Stadium sa Peter Mokaba thapameng ena. Papading e ntseng e tswela pele Orlando Pirates ya metse Super Sport United Stadium sa Orlando Soweto. Mohi dibile ka lo tsa thapama ena fumana ditaba tsa Setswana ka yona nako ena hosane bolipi bya latela hayate.